Asang Meghalaya People United Front MPUF hentak kesengi henriu turik unapra arajar arhusan kalayo bandrakhe pendan burom ya kejingdap khatsan snem gane kasang hadon Bosco Penang Multi-Purpose Vocational Training Center Jawai ya kejingalang bandrakhe pendan burom patpen bam semai ya kinong kit kambat thamai ha gane kesengi lapen yai dau bashan demi suciang Ukarmen Shilla MLA Henry Cleared Constituency Habukren Kumukongsan Hagani Kesengi Ulaya Robert Iman Sim Yaki Nongkit Kam Jongka MPUF Makin Nong Yai Drechitam Manshakri Yakori Batka Jai Benriu Naga Jingatre Langkum Kit Khot Barra Kiway Pat Kibakuran Hagani Kesengi Kikan Tub Ya Oba Da Boy 1 Milalu President MPUF Lulaski Rambai, Deputy CM Jongka JHADC, Uba Jason Myram Additional SP, West Danger Hills, Uba Hamwer Boy, General Secretary MPUF, Usamla Nilki Mukim, General Secretary JSU, Uba Paila Lengkot, President ka AJCVA, Uba Hesper Likhairim, Na Advisor ka MPUF, East Khasi Hills District Batnaga Unit, Jongkari Boy District. Man pen po pen ping ya kan negasngi, layo ru ya ki jingshat nagi kunsam lagan te, ki balong ru ki khot bashir hem jongka seng. Ha kan nega jo gasngi, layo ru man pen bam smai ya ki nongkit kambat mai, jongka seng da oba Kermenshla, MLA Henry Cleared Constituency. Yaki kentin ai kublei bat kerku kerdoa man pen kut ya kan nega jingalang lakren da ikong balari shulai women wing MPUF